Jun ni somni pariat sang ni somni panga in rin ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Israel sipai IDF te chuan nimin khan official athu chu asiamin ni som pani chung Iran nenan in do chung khan Iran security official som thum man tha ba ka Iran nuclear scientist senior som pakhatan that ti an puang country dangin Israel hian Jun ni som pathum khan an ramatanga kem sang kha zanga zeta hla Iran chu thlona hmanga bein Iran hian an chang let ve ngala ni som pani chung zet anin do zui ta ni kha IDF te chuan Iran a hian target mun zakwa e tamman bitum mana Iran missile siam na mun te po na satakin an ti chiat sakti an soya Iran nuclear project po na satakin na chia Iran in 90% na uranium thitfi man tum na po hunrei takata nan ti top sakti soin nuclear ral thuam siam an tum na lai mu chu tun a hian ti chiat sakani antia missile sang eng mozat an siam chok le tur po kan ti topani anti bok Iran Health Ministry chuan Israel beina wangin mi zaruk somni pasari an thi thule hliam sanga zathum somthum pani anom thu an soya Iran in an chan let vena hian Israel mi somni pakwan thia hliam sang thum zali chuang anom ni in Hebrew University of Jerusalem chuan an soi ve thungani US President Donald Trump chuan Iran nuclear mun chu nuclear bomb ti lova khowela bomb thaberangai mangina bomb chiat sakte te a Iran chu dollar tu leding on som thum zeta tan pui ni se ti in rot le a mase Iran laka hian thil phut le ta nei thung CNN in an talan danin tuna hian Middle East US official poimo te chuan Iran official ten bemeka Iran chu nuclear program chungchanga in rem na nei pui an tum meka US in Iran lakam hala ka tum na hi Gulf ram te poin an thlopa US chuan Iran hi an nuclear program a uranium enrichment tel tolovin civil nuclear tan chau mala to se antia hetiangan ti theya nuclear program chungchanga in biang na neya anin rem thei chuan Iran in civil nuclear program atana mantur US dollar tu leding on som ne tanga som thum tan puina pek ni se ti an rotani US official te chuan hi Iran in nuclear bomb nei tum lova energy atana mantur siam sak tum na ni a amaro chu hero manna hi chuan engtikong main enrichment ti arem lo thungani anti hetinga US ro manna hi USB 2 bomb ten Iran nuclear mun ten be nu lok khan White House a chuan meeting poimo tak kovin Iran civil nuclear program atana sumtam tak pek chungchang hi an soi ho ngala heti la hian Middle East US special envoy Steve Witkoff chuan Gulf ram sang sang shoi tu te lo be ve bokani an ro manna chuan US hian Iran hna hian summa pedon lova Iran civil nuclear program hi khovel mithiam ten uluk taka en puina hnuaya din ni se adin na sen so hi Gulf ram sang sang in an thok kho manga US chuan Gulf ram te ven himmana Iran tan puina tur hi tho tir dona heibaka hian US hian ram danga Iran suma hren sak mek dollar tu leding on rukzet chu a hrek na hli sak don bokani US President Trump chuan Iran nen hian nuclear program chungchanga in rem na an nei emo nei loemo Iran in nuclear bomb an nei rem tingai don lo ti a soinon le boka US ne na boireng ai chuan Iran hian hero manna hi a thlang mayang em ti chu zo na ni heti la hian Iran chuan tun hnai maya US ne nuclear chungchang soya in biang na nei tumna nei lo thu an soi thunga Iran ram foreign minister Abbas Araghchi chuan an ram TV a thu soin in biang na chun zom le turin in rem na la om lova a hun ruat ani lova in tiam kam na engma om lo in biang na thar tho le chungchang hi kan la soi ri chin lo hrim hrim ati Ukraine lam boina le Middle East lam boina te kan soina sa a khochak lam paro pui North Korea ram shoi tu Kim Jong Un le amala na chungchang kan soi khat ta hle maya voin chu tlemin soidon te ang North Korea chon tun karni ngani khan khwalzin himna tura an siam Wonsan Kalma Coastal Resort Zone chuan honga he resort zone hi tuipui kam Kalma Peninsula a kilometer nga zeta thuya siam ni in hotel ringot po somnga pali omin water park restaurant pub le inti limna chi sang sang da ania he resort zone siam nan hian kumsari chungzet hunan mangani North Korean leader Kim Jong Un chu Wonsan Kalma Resort honna hian telin anupui ri solju le fanu Kim Ju ai tepo antela hundang anglo takin Kim Jong Un hian su dum le nektai aron in bel vetlat bok
Hunsan Kalma Coastal Tourist Zone a hian indoor le outdoor water park te mini golf course te movie theater te dorlian shopping center te beer in na hmun tur te restaurant engemaw zat le video games khelna hmun lian pahnih te oma kumsang ni som pariat khan helai hmun siam hna hi an tana mase covid-19 hripuya wang khana hun taka anzo theilo ani he resort zone hi thlathar July ni khata tang hian North Korea ram chunga mi te tan tlo thei ani dona Russia ti lo chu ram dang mi te tan tlo thei ani thu puan la ni lova Russia ram khol jin te chon July ni saria tangin an tlo thei to don thung ani North Korea hi ram dang in an tlo po thei lo turin kumsang ni somhnia covid hripuya le na tang khan an in khar khipa sang ni somhni pathuma tang khan Russia ram khol jin te chu an ram tlon phal to a anni po hi an ram khopui ber piang yang chu to an la phal chuang lova kumin April tha khan marathon event an buat saya ramdang atangin infiam mi engemaw zat an tela tlemin an in hong vele takhret ni in nalang nimin khan Israel court chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu an corruption thu boya wanga kota in lan hun son hlata dil na chu a hnol Netanyahu hian tun hnaya Iran nenan in do wangin anram himna tan kota thu boy soi hun chu son hlata dila Jerusalem district court chuan phalsak lovin kota thu boy soi hun ti khotlaya du na chana zia hi chuan lamtlinga an ngai sak lawani Netanyahu legal team te chuan Iran nen ni som pani chung an in do zo chia Prime Minister hian anram himna konga malang na tur man mo thak thil sang an e wangin kota in lan hun son an dila hetila hian US President Trump point Netanyahu chuan lam hi a hriat thiam pui thu soin social media akon malang na chu Netanyahu mi mala beina ni atia hetu boy hi rang takati top turani ani lo point hero ro pui tak hi ngai dam na pek turani ti in lo campaign pui ve boka mase Jerusalem ko thian ngai poi mo te chiam lo ani Netanyahu hi anu puinen politics sa du sakna be sei tu billionaire te hne na tangin thamna thil sang dollar noi ni le singruk manzet an la nia pu an nia heba ka hian Israel News Agency pani te chu ama du sakbik turin in remna nei pu atum ni in Netanyahu hi thu boy pani siam sakani meka Netanyahu hian heng pu na hian engma ti suala nei lo thua sei thina chuti chungchuan ko ta thu boy soi hun ti khotlai tumin ma ala reng boka kumsang ni somni mei thla khana thu boy hi siam sakania Gaza boyna chuan lamin ko ta in lan hun tur ti khotlai tuma anua Lebanon nenan boyna chuan lam le a tuna Iran nenan boyna chuan lam le bok ani ama eptu te chuan Netanyahu hi ko ta thu boy soi hlo wangin an che velami te laka boyna ching fel du lawa te an pu ve mek bok ani nimin khan Japan rama chuan social media tanga a mel hriat mi pakwalai thattu papakhat chuan khai hlum nimina khai hlum ta khi takhiro sirai si ni in kumsang ni som pasari khan meichia pasari le mi pa pakhat chu Tokyo khopui bul zama city a Chennai na thata an rong hi khain an kut ke te tan saka social media platform pakhat tunma Twitter ni thin tuna X ni ta tanga abiak thin te that thina ni awangin sirai si hi Twitter killer ti in an soi hialani Japan Ram Justice Minister Keisuke Suzuki chuan sirai si hi khai hlum turin thupe ka chua athil ti chuan an ram mi puite nuna hlo thon na sataka thlena wangle mani chau in ngai tu na wanga poina sataka khoya wangin khai hlum tlak ani atiani sirai si ma Japan Raman khai hlum hunun ber chu kumsang ni somni pani July thla papakhat Tokyo khopuya chemte mangami tam tak vittu khania sirai si hini kum October thla laklu Prime Minister Shigeru Ishiba sarkar nuwa an khai hlum masak berani Japan in misual remnana in khai hlum an la ching hi human rights group te chuan na satakin an social thina mase Japan Justice Minister Suzuki chuan hetianga sualna rap thak takala thlenzel awang hian thina manga in rem hi ti top mai alarem lawani ati tuna hian Japan ram tanina thitura an chung thu rel to mi za panga lai an la om mek ani nimin khan Israel chuan drone mangin Lebanon chimlama beya mi pakhat thin mi som chuang in hliam an tuar ni in Lebanon Health Ministry chuan an puang Israel sipai te chuan Lebanon a hian Hezbollah firfia khowin Israel ka nana an man Belfort lei hnuai pu kan beiti an soya Lebanon chuan nabiti khwa Chennai in chu drone manga be ani wangin nu pakhata thi thu le midang som panhin hliam an tor thu an soya
he ko pui dai fe ma hian midang pasar in hliam an tuar ni in an soibok Israel sipai te chon helai hmun atang hian Hezbollah te chu an chuak to a tuna hian Israel beina turin man lak le meka wanga beile tan ni thu an soya Lebanon Health Ministry in mishing chen na inan be angan soi chu adik lo ti soin Israel sipai thu puang tu avichai adrai chuan mishing chen na in ti chetu thil puak kha Hezbollah te rocket da na hmun Israel drone inan be wanga puak ani atia Hezbollah ho hian an ti dan pa nga in civil mi te chen na in bula rocket an check khol le mekani atibok IDF te chon ni zankan Gaza Strip atangin Israel lam hoin rocket ka chuania an air defense mangin an lo dang ni in an puang bokani Israel Defense Minister Israel Katz chon media ten an kom na sangsanga Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu Iran nen ni som pani anin do chung khan tha an tum thu le tha na hun rem chang an hu lo thu asoi Katz chuan Khamenei hi kan hu pha ka se chuan kan that nge yang atia Israel sipai te chuan na sa takin an zonga ma se Khamenei that tur hian hun rem chang an hu lo ti asoi Katz chuan Iran ram hroi du Khamenei hi an tha du zinga an tela chu Khamenei hi an thria in leithnoi thuk taka a in khunga a commander te po a bepop du lova tha ngai na om lo ani ati Katz chuan Iran uranium thlit fim sa da nan hriat lo thu le US in Iran beina telin an puidon ti an hriat lok lo thu asoya Iran beiturin America pompuinan la MT zona chu hetiang thila hian phalna la kan mamo lo atibok bazari lo thira wangin kan lo me